Shibenta menlek kemen baga Jylla hebrakawai hak jing Rakhe ke Lyngkhuh Snem ke basan pulai jong ke Jylla Meghalaya na do balayo ke Jylla Papura ke tanah do ke Snem Syajar kendai spahnya puar kibor ke Patharkhmah Civil Subdivision ke Lapenlong ya ke jing Rakhe ke Bekerpang ke belong hakmat ke office jong Block Development Officer ke Jirang CNRD Block ha ke ni ke jing Rakhe ke belong hak arpui trek kula lengkot hajar arpusan lawan mane shimbentalang do ba sostenis sotun MLA ke Jirang constituency kumukongsan ikong Margaret Lingdo ibadai ka folklorist na ka skulba Tartu Estonia uba MB Tongper SDO ka Patharkhmah Civil Subdivision Dr. P Hajong BDO ka Patharkhmah CNRD Block bat kiwe-kiwe habakran nga negasni uba sostenis sotun ulapan paw ke jingkemen ke bakrau baniran bentalang ha ka jing Rakhe ya ke jingyo Jylla Bapura ka Meghalaya Hakaba ka Patharkhmah Civil Subdivision kali oban Rakhe na do balayo ya ke Kerdan Civil Subdivision ke Bapura. Kumunong mi kemat kathan ulapan paw ke jing sngungu ke bakrau halor ke jinglan lade jong ke krau ki balalen lade ha ke jing yakun banyo ke Jylla ke Bapura. Hakabala sakiru ya ke jing nang kiu state jong ke Jylla ha ke ni Snem ki liang baro kamtam ha ki lat penroi baper da ke jing trishtom jong sarkar Jylla laong chosho uba sostenis sotun. Ulong ba kathan riboy sepni kepada kawai ni kithan ke basadian ba haki Snem ke barim. Nrai de hadian ke Snem arhajar kat prasaneng bagani kathan kelasaki ya ke jingwan ki kampen roi baper. Naduk ke pulih putih, ke kot kakya, ki lenti, ki singkian, kabal pen mentoshkat de yopat ba. Hagani ke sengi la penipu iphieng ru di ke jingruai bajing syat balai shimbenta de ginong trai ke self-help group, village organization bagi samla kathan jirang. Bala samru iki MTAP cek samla pulia jong kathan jirang ya ki bala manglang ba ke student learning aid scheme. Economic empowerment and engagement of women, to entrust and encourage women to come forward, give them space for their livelihood. This is the mission of our Honorable Chief Minister. That's why I stand here and we witnessed that many SSGs, VOs have been constituted in not only in Jirang constituency, Umling block, Jirang block, and whole of Riboy district and Meghalaya. There are many SSGs that have received the benefits from the office of the Honorable Chief Minister, the government of Meghalaya. High value horticulture, kadika im, kaba o Honorable Chief Minister, udone Jingiphuh kuno ban kentiu, hagabide baki kamrep. Bat kumju hakabide bat ki jingtung jingtep
ki marso ki marbam baro connectivity ka regional committee ka regional connectivity ka ba honorable chief minister ula shimkia na gabansa ka Jylla ka jongi but banut ya kata ngaso ban hapay ka burom ka bakraw ya ka MDA government leading by the National People's Party that many road infrastructures has been happening all around the states of Meghalaya, including yang kajirang konsensi kabai kajongi. Kaumling Patharkhmah road, kabaki padba jaga Western Riboy, kinom ya Lyngkhuh ya kajinjar kabaki kilayamat, hakipor ki baminswa jong Snem. 8,000 khapra haswa kabaki padba kilai ut kilai enam ya ka jingjinjar ka bamaki kilai kendo gakwa ban ai ka burong ka bukrau ya ka sarkar ka building department ka basngap ya ka jingkarpat ka jong UMLA ubarit ujong pi Yo ikam hadir habut